ni ku-create awareness. For example, wakati unaumwa ama umeona kitu fulani inafanyika, akili ndio inakuongeresha, inakwambia fanya hivi ama usifanye hivi. Na pia kufikiria, enenda pale, usiende pale, chukua, acha, usichukue. Hiyo ni baadhi ya kazi ya akili. Kuna penye unaweza enda kutoa akili ama kuchukua ama kuacha akili. Kwa hivyo wakati mtu anakuambia huna akili, hakuna mahali akili yako imeenda. Na mtu huwa anazaliwa na akili. Lakini ile akili haikuangi ime-expand, haikuangi ime-grow. Wakati venye mtu anaendelea kuwa mkubwa, ndivyo akili yake nayo inaendelea kuwa kubwa.